kuwa kane ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024 mu gace ka Normandie mu Bufaransa hateraniye abategetsi batandukanye b'isi yose biganjemo ab'ibikomerezwa nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joseph Robinette Biden, perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abandi. Icyabateranyirije muri aka gace ka Normandie ni ukwizihiza imyaka 80 ishize habayeho igitero gikomeye cyane amateka y'isi yasigaranye, cyabaye imbarutso yo gutsindwa kwa Reich ya gatatu y'Ubudage bwa Adolf Hitler. Ni igitero cyamenyekanye nk'igitero cya Normandie, cyahawe izina rya Operation Overlord. Cyari kigamije kubohora Uburayi biciye mu gushegesha Ubudage, kikabusunika kikabugeza i Berlin mu murwa mukuru w'Ubudage nyine. Iki gitero gikomeye cya Operation Overlord cyagabwe n'ingabo z'ibihugu byishyize hamwe zari ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igitero cyagabwe ku itariki ya gatandatu y'ukwa gatandatu mu 1944 ku munsi wiswe D-Day. Gituruka mu gace ka Normandie mu majyaruguru y'Ubufaransa, ku buryo hari n'abakita igitero cya Normandie cyangwa se urugamba rwa Normandie. Iki gitero izina ryose wagiha, icy'ingenzi nuko bizwi neza ko aricyo cyakuye Adolf Hitler kwizima, kikamutsinda kikamukura mu mpera z'uburengerazuba bw'Uburayi kikamugeza i Berlin. Ubwo kandi iki gitero cyatsindaga abanazi kikabasubiza inyuma, niko ku rundi ruhande ingabo zitukura z'abasovieti za Joseph Stalin nazo zarimo zishushubikanya abanazi muri Operation Bagration. Ahangaha abasovieti nabo bari bagiye i Berlin. Gusa Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ntabwo yatumiwe muri ibi birori kubera ko ari mu kato. Abanyaburayi n'Abanyamerika bamushyize mu kato kubera intambara yashoje kuri Ukraine. Ibi byose birebana n'iki gitero nibyo byagejeje ku gutsindwa burundu kwa Adolf Hitler n'abanazi muri rusange. Iki gitero cyahawe izina rya Operation Overlord, kiza imbere y'ibindi byose byakozwe mu ntambara ya kabiri y'isi. Nicyo cya mbere ndetse kikanikurikira mu mateka y'isi kuko ari cyo gikomeye cyane cyabayeho, cyagabwe mu kirere, ku butaka no mu mazi. Mu buryo nk'ubu ngubu nta kindi kigihiga. Reka tukivugeho. Tubahaye ikaze. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka wa 1943 abategetsi batatu bari bakomeye ku isi ndetse bari bafatanyije mu kurwanya Adolf Hitler, aribo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Franklin Delano Roosevelt, umutegetsi mukuru w'abasovieti Joseph Stalin ndetse na minisitiri w'intebe Winston Churchill w'Ubwongereza bahuriye itera muri Iran. Bafata icyemezo cyo kugaba ibitero kuri Adolf Hitler n'abanazi mu kubatsinda burundu. Ibi bihugu bikomeye byari biyoboye ibindi byishyize hamwe kugira ngo birwanye Adolf Hitler, byari bifite icyizere ko gutsinda abanazi bishoboka hashingiwe ku kuba abasovieti bari barabashije kwihagararaho imbere y'abanazi mu gitero cya Barbarossa. Uku kunanirwa kwa Hitler kwigarurira Moscow byabagaragarije ko biteguye neza bashobora kumutsinda. Iyi nama yasoje aba bategetsi bemeje ko bagomba gutegura igitero gikomeye cyane, igitero karahabutaka, bagatungura Hitler bakamutsinda. Inshingano zo gutegura iki gitero zahawe umujenerali w'umunyamerika Dwight Eisenhower, ndetse ubwo ni nawe wagombaga no kukiyobora. Mu kwezi kwa gatandatu mu 1944 imyiteguro n'ibyangombwa byose byari gukenerwa muri icyo gitero byari byaramaze gutegurwa, hasigaye kugitangiza, hasigaye rukambikana. Icyo gihe abasirikari basaga 3,000,000 bari bagabanije muri division 47 za gisirikari. Bose bari baturutse mu bihugu bitandukanye, nibo bakusanijwe ngo bagabe icyo gitero. Ibihugu byavuyemo izi ngabo birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Canada, Australia, Nouvelle-Zélande ndetse n'izindi ngabo nke zari zarahunze nyuma yo gutsindwa na Adolf Hitler, zarimo Abafaransa bari bayobowe na General Charles de Gaulle. Harimo kandi n'ingabo za Polonye, Ububirigi, Luxembourg, Ubuholandi, Norvège ndetse n'ibindi.
izi ngabo zose zari mu Bwongereza ziteguye gutangiza intambara. Umugaba w'ikirenga w'izo ngabo zagabye icyo gitero cya Operation Overlord cyangwa se igitero cya Normandie yari umunyamerika General Dwight Eisenhower. Yari yungirijwe na General w'umwongereza Bernard Montgomery wari uyoboye itsinda rya 21 ryari rikubiyemo ingabo zarwaniraga ku butaka. Uyu General Eisenhower yafashe icyemezo cy'uko igitero cyagombaga kuba ku itariki ya 5 y'ukwa gatandatu mu 1944, ariko kubera ikibazo cy'ikirere bakigijeho inyuma umunsi umwe bagishyira ku itariki ya 6 y'ukwa gatandatu mu 1944, umunsi wamenyekanye nka D-Day. Kuri uwo munsi mu ijambo ryumvikanaga mu bikoresho by'itumanaho by'ingabo zose zari muri icyo gitero, General Eisenhower yaragize ati tugiye kwinjira mu rugamba rw'akataraboneka, tuzahangana narwo mu mezi menshi, kandi mukwiye kumenya ko amaso y'isi yose ahanze mwebwe, ngaho nimutabara isi. Ingabo 160,000, indege z'intambara 11,000 n'amato y'intambara 5,000 batunze abasirikare bagana mu majyaruguru y'Ubufaransa mu gace ka Normandie, ku byambu bya Omaha, Utah, Sold, Gold ndetse na Juno. Aha bahasanze abasirikare b'Ubudage bari munsi y'ububasha bwa Marshal Erwin Rommel. Bari babategereje kandi babiteguye neza cyane, maze basakirana mu rugamba rukomeye. Mwisakirana ry'impande zombi ku nkombe z'inyanja ku butaka bwa Normandie, ingabo zarasakiranye mu rusaku rwinshi rutagira ingano rw'intwaro zikomeye cyane zari zarakoranwe ikoranabuhanga rya nyuma ryari rigezweho icyo gihe. Indege, amato ndetse n'izindi ntwaro byashwanyagurikiye hafi aho ngaho. Ahangaha ingabo zishyize hamwe zashakaga kubona aho zihagarara ku butaka ngo zihangane n'Abadage, ariko Abanazi nabo bari biteguye cyane badashaka ko ibyo ngibyo bibaho. Ubwo kandi ku rundi ruhande imirambo y'abapfaga yari myinshi cyane ku mpande zombi, kubera ko byari ibintu biba mu kanya gato cyane. Ahangaha abaganga barimo bakora akazi gakomeye, kubera ko benshi bahise batangira gutakaza ibice by'imibiri yabo urugamba rugitangira. Muri ako kanya imitego y'Abadage yari ikomeye cyane, yari yarubatswe mu buryo budasanzwe, yabanje kugora cyane ingabo zishyize hamwe, ku buryo kuri uwo munsi umwe ku itariki ya 6 y'ukwa gatandatu mu 1944 nibura abasirikari 4,000 ku ruhande rw'ingabo zishyize hamwe bahise bapfira ku cyambu cya Omaha, ndetse abanyamerika 2,000 bahise bahakomerekera bikomeye cyane. Mu minsi yakurikiyeho y'urugamba, ingabo zishyize hamwe zabashije kwigiza inyuma ingabo z'Abadage, zibasha gusenya urukuta rw'uburinzi rwari rwubatswe n'Abadage bari barahaye izina rya Atlantic Wall, cyangwa se urukuta rwa Atlantique. Rwari rugizwe n'indake z'imitamenwa ndetse n'isasu bya landmines byashwanyaguzaga ubigejeho ikirenge wese. Uru rukuta rwari rufite metero 4,000 by'uburebure, ariko muri raporo Marshal Rommel yoherereje shebuja Adolf Hitler ku murwa mukuru Berlin, yamubwiye ko rwari rutaragera ku kigero cyifuzwaga 100%. Hashize hafi cy'umweru kimwe muri Normandie hageze izindi ngabo 320 ziri kumwe n'ibimodoka by'intambara 50,000 ndetse n'amatoni menshi y'ibikoresho mu ntambara. Mu gihe Operation Overlord yari imaze gutangira, umuyobozi w'ikirenga wa Soviet Joseph Stalin nawe yahaye amabwiriza ingabo ze zitwaga igisirikare gitukura, nabo batangiza operation bise Bagration. Nyuma y'ibyumweru 2 Operation Overlord itangiye. Iyi Operation Bagration nayo yari igamije guhabya Abanazi ku gice cy'uburasirazuba. Umugambi kwari ukujya Berlin kumvisha Adolf Hitler wari warabigirijeho nkana mu gitero cya Barbarossa. Iki gitero cyashegesha ingabo z'Abadage zari zibumbiye mu cyitwa Germany Group Army Center, zari mu bice bya Belarus, Latvia, Lithuania na Estonia. Nyuma y'ibyumweru 10 Overlord itangiye, nanone General Dwight Eisenhower
yatanze amabwiriza yo gutangiza igitero cyiswe Operation Drago cyo kujya Berlin giturutse mu majyepfo y'Ubufaransa. Ahangaha rero ku mpande zombi Adolf Hitler yari ageramiwe, noneho yari agiye guhabwa isomo ry'intambara bya nyabyo byo ntaho guhungira afite. Ubu noneho ku Budage akebo kari kagiye kujya uwo mugarura nk'uko babikoze abandi. Noneho bari bagiye kwiruka kibuno mpamaguru bahunga ingabo z'ibihugu byari byarishyize hamwe kugira ngo bibarwanye. Iki gitero cya Operation Drago cyo ku nkombe z'inyanja zo mu majyepfo y'Ubufaransa cyatangiye kwigarurira ibice bitandukanye byo mu Bufaransa byari mu maboko y'Abadage mu myaka igera kuri 3. Ariko intego yacyo nyamukuru kwari ukujya Berlin nta guca ku ruhande. Mu mezi 3 yakurikiyeho ingabo zari zatangije urugamba mu majyaruguru y'Ubufaransa, ubwo ni muri Normandie, mu bitero byinshi no guhangana n'Abadage, aho ingabo zishyize hamwe zashakaga kwinjira mu bindi bice ariko zigahura n'iz'Abadage zari zikihagazeho hamwe na hamwe. Noneho Normandie yarafashwe, irafatwa burundu, ndetse hahita hanatangizwa ibitero byatangiye kubohora ibice by'amajyaruguru y'Uburayi nabyo byari mu maboko y'Abanazi. Ahangaha ku butaka Abadage bari bihagazeho, ariko mu kirere igisirikare cy'Abadage Luftwaffe ntabwo cyabashije kwihagararaho na gato ngo gihangane n'umubare w'indege zikomeye cyane kandi zigezweho z'Abanyamerika n'Abongereza. Abadage bavuyemo kare cyane rwose, baratsindwa basigara bahanyanyaza mu ntambara zo ku butaka. Mu mazi kandi naho ibihugu byishyize hamwe nibyo byari biyoboye urugamba, kuko ubwabyo Operation Overlord yagiye gutangira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza bagenzura igice kinini cy'amazi ya Atlantique. Hari hasigaye guhangana cyane hari ku butaka. Abanazi nabo ntabwo bari boroshye mu ntambara zo ku butaka, gusa kuri iyi nshuro byatangiye kwanga. Mu kwezi kwa munani mu 1944 General Charles de Gaulle yasabye General Eisenhower ko ingabo nkeya z'Abafaransa zaba arizo zibohora umujyi wa Paris, mu bisa no kongera kugarura ishema ry'Ubufaransa bwari bwaratakaje bwigarurirwa n'Abanazi. Yarabimwemereye, maze ku bufasha bw'izindi ngabo, ariko Abafaransa aribo bari imbere, batangiza ibitero byo kwihaniza Abanazi no kubambura umujyi wa Paris. Maze ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa munani mu 1944 bigerwaho, umujyi wa Paris urabohorwa. Bukeye bwaho General de Gaulle yinjira mu mujyi wa Paris mu karasisi kakataraboneka, yakirwa nk'intwari yari imaze kurokora Ubufaransa ibuvanye mu biganza by'Ubudage bwa Adolf Hitler. Leta ya Vichy yari yarakoranye n'Abanazi, yari iyobowe na Marshal Philippe Pétain, nayo yahise ihungira i Berlin. Gutakaza Ubufaransa kuri Adolf Hitler byabaye igihombo gikomeye cyane, kubera ko byasaga naho nta cyari gisigaye kugira ngo ingabo zishyize hamwe zimugereho. Ubwo kandi ku rundi ruhande mu burasirazuba Abasoviete nabo bari bakamejeje batsinda ingabo z'Ubudage santimetero ku yindi, bagenda bayifata, Abarusiya bayigarurira. Abarusiya barimo bicana ubugome Abadage, ku buryo bamwe mu Badage barokotse ibi bitero by'Abarusiya babanye n'ihungabana imyaka yose y'ubuzima bwabo kugeza bapfuye. Ku itariki ya 12 y'ukwa 9 mu 1944 ingabo zatangiriye urugamba muri Normandie n'izatangiriye urugamba mu majyepfo y'Ubufaransa zarahuye. Noneho zitangira urugendo rwo kwigarurira ibice by'Ubufaransa byari bisigaye, wongeyeho n'ibice byarimo Ubuholandi n'Ububirigi, aho izi ngabo zashakaga kwambuka uruzi rwa Rhine ngo zinjire mu Budage. Gusa mu gihe izi ngabo zishyize hamwe zarimo zirwana zerekeza mu Budage, mu gitondo cyo ku itariki ya 16 y'ukwa 12 mu 1944 zatunguwe n'igitero karahabutaka cy'Abadage kiswe urugamba rwa Bourges. Ni igitero Abanazi bagabye baturutse mu ishyamba ry'inzitane rya Ardennes riri mu gace kari hagati y'Ububirigi na Luxembourg. Intego y'Abadage muri iki gitero kwari ugusenya imirongo y'ingabo z'ibihugu byishyize hamwe zari muri ibi bice, noneho bigasunikira ibihugu byishyize hamwe gusinya amasezerano y'ubwumvikane yari kuba ari mu nyungu z'Abanazi.
ariko n'ubundi byarangiye abadage batsinzwe burundu kubera ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu 1945 abadage bari bamaze gutakaza urugamba burundu ndetse basa naho batakaje imbaraga zose n'ubushobozi bari bafite bwo gukora intambara. Ubwo rero hahise habaho ya mvugo ya kera y'abana ngo kurya ni ukwishyura. Ubwo nyine ingabo zishyize hamwe zahise zibasubirana inyuma zibashushubikanya cyane zibajyana i Berlin. Ubwo ni nako ku rundi ruhande rw'uburasirazuba ku itariki ya 12 y'ukwa mbere mu 1945 abasoviyete bahise batangiza ibitero bya nyuma byo kugana i Berlin. Nyuma y'ibyumweru bibiri byonyine uru rugamba rutangijwe ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere mu 1945 nibwo ingabo z'abasoviyete zafunguye inkambi yari yariswe y'urupfu ya Auschwitz yiciwemo abayahudi basaga miliyoni muri jenoside bakorewe n'abanazi Holocaust. Iyi nkambi y'urupfu imaze kugerwamo n'abasirikare b'abasoviyete nibwo urupfu rw'agashinyaguro abayahudi bishwe rwamenyekanye mu isi yose. Ubundi nta kisi yari yiruziho. Iki gikorwa kandi gikomeye cyo gufungura iyi nkambi ya Auschwitz kiri mu bituma kugeza n'uyu munsi umubano w'Uburusiya bwa Vladimir Putin na Israel uba nta makemwa ugakomera bitavugwa, ku buryo nubwo Israel ari igihugu cy'inshuti ya Amerika ntabwo igaragaza ko yitandukanyije cyane n'Uburusiya mu ntambara Uburusiya burwana na Ukraine. Ibi byose bishingiye kuri iyi serivisi ikomeye cyane Abarusiya bahaye abayahudi babakura mu nkambi z'urupfu bicirwagamo urubozo. Kandi gufungurwa kw'iyi nkambi ya Auschwitz byabaye ikimenyetso ntakumirwa kandi ntagereranywa cyo guhagarikwa kwa jenoside yakorewe abayahudi. Nyuma y'ukwezi kwa mbere mu 1945 ku mpande zombi Adolf Hitler yaratsinzwe bikomeye cyane ku kigero atari yarigeze atekerezaho. Nta karita yari asigaranye n'imwe yo gukina mu rugamba ndetse nta muntu n'umwe ku isi wari uhari wo kumutabara ngo amukize umujinya w'Abarusiya Abanyamerika n'inshuti zabo ngo nibura amubwirire abarimo batsinda ingabo ze banigaruriraga ibice byahoze mu maboko ye barekeraho. Nawe nta kindi yakoze uretse kwiheba akarebera ibyarimo bimubaho yikingirana mu nzu ye ku murwa mukuru Berlin. Aba bamushakaga kubura hasi kubura hejuru ku muvuduko munini cyane basiganwa n'igihe. Neza byageze mu kwezi kwa kane mu 1945 ingabo zasesekaye i Berlin ariko abanazi bakihagazeho ngo barinde Berlin. Gusa bigeze ku itariki ya 30 y'ukwa kane mu 1945 umutegetsi w'igihangange watitije abanyaburayi n'abanyamerika impande zose n'isi yose kuva ku mpera y'isi kugera ku yindi nta utarumvise izina rye, benshi baramupfukamiye abandi barirutse imisozi yose bamuhunga. Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa kane Führer w'Ubudage nk'uko bamwitaga yagize atya yijugunya muri aside ariyahura. Inkuru ze zirangiriraho, ibindi bisigarana amateka. Ingabo z'Abarusiya b'Abasoviyete icyo gihe zari zamaze kugera mu mujyi wa Berlin. Ibendera ry'Abasoviyete barimanika i Berlin, icyubahiro cya Staline kiririmbwa i Berlin. Ndetse mu kindi gice cy'umujyi wa Berlin giherereye mu burengerazuba ingabo z'Abanyamerika n'izindi zishyize hamwe nazo zari zamaze kuhigarurira zihagenzura. Hashize iminsi 7 ibyo ngibyo bibaye ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatanu mu 1945 Abadage bashyize hasi intwaro bamanika amaboko bemera ko batsinzwe bapfukamishwa hasi rwose hasi cyane bahekenya umucanga. Icyo gihe mu Burayi intambara yahise ihagarara gusa ikomeza mu nyanja ya Pacifique no muri Aziya iyo mu burasirazuba. Gusa nayo ku itariki ya 15 y'ukwa munani mu 1945 Abayapani bamanitse amaboko. Intambara ya kabiri y'isi yose irangira ityo nyuma yo kuraswa kw'ibisasu bya kirimbuzi kuri Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani. Ubudage bumaze gutsindwa bukaryama hasi bugahekenya umucanga bwagabanijwemo kabiri, bucishwa bugufi buhinduka igihugu gisanzwe giciriritse imbere y'ababutsinze. General Dwight Eisenhower wayoboye igitero rurangiranwa cya Operation Overlord cyabaye imbarutso yo kugwa kwa Adolf Hitler
yaje kuba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu 1952 kugera mu 1961, asimburwa ku butegetsi na John Fitzgerald Kennedy. Ibi byatumye uyu mugabo Dwight Eisenhower nawe izina rye riza imbere cyane mu banyamerika bafite ibigwi ntagereranywa mu by'intambara. Mu buryo bwihariye iki gitero cya Operation Overlord cyabaye imbarutso y'icyiciro cya nyuma cyo gutsindwa kwa Adolf Hitler. Ni igitero cyasize umugani n'amateka ku isi yose, gikomeza kugarukwaho, niyo mpamvu natwe tukivuzeho. Mwakoze kutwumva.